Today, we are going to count 1 to 10 in Iloco. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. The next that we are going to do is to count apples. Are you ready? Manot nakitam a mansanas. May 1. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2, 3, 4, 5. Manot nakitam a mansanas. May 1, 2,
Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo. Manot nakitam a mansanas. Maysa. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo. Manot nakitam a mansanas. Maysa. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo, siyam, sangapulo. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo. Manot nakitam a mansanas. Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito, walo, siyam. This ends the lesson for today. I hope you learned something from it, and don't forget to subscribe to this channel. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.